Ka design ki riam ya tho ba ya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package. Fees can be paid in installment. No donation. Direct admission. 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Kimat Khubor jonggani ke janmit arfu artarik Jylliew arjar arfsau. Ini sedang shua ya kimat naga Jylla. Kasen Jaintia Shillong ha kajing trailang bat kasen Jaintia Women's Wing Shillong da kajing kemen bat kajing sengu sarong mentagasngi ka arfu artarik Jylliew kila penkup buram ya ka kong selbi pasak pat masyuri kumjuru ya kasamla mansa Niger kabadai ganong thokot. Ya kani kajing penkup buram la pelong Hasain Jaintia Hall Kuala Pati ha kajing don rengkat u Menteri Sarkar Bapak Ikatnat Arts and Culture u ba polungdo kumukongsam. Shisngi hadian baka New Trap Youth Council kalasai madan ya ka jersey bamsap jongga company Haryana Iron Work Private Limited nagitin sop yeng kiban sam syagipat ba ka Jylla mentah kadang lap syusyu ya kitin stang kabalapan poi syagi office jongga CNRD block Hanongstoin bat mauthat Raishan lalap bagitin gibagani ke office kemut pansam syagi ba kadai ke bastang bat kamdai satya kaba 0.9 mm one bok lengdo mau plang bat ka Marquinless Ramsey kilong ki arngut kilado hakajing yakop maret thong jongka 5th Shillong 10 km run bala pelong daga Meghalaya State Olympic Association haga step arfu artarik Jylliew arjar arfusau kajing pelong ya gani kajing yakop mare kalong kumshi benta ban rakhi ya ke International Olympic Day ya ke bala jurakhi manlau snem haga arfulai tarik Jylliew kabadai ke sngi bala penkha ya ke International Olympic Committee house nem khat praspa khandai pusau kajing yakhi daga bapakhang klemput sngi ya ke Surabaya National Highway daga Joint Action Committee jonggadong namchang kabahap hapo ka elaka narpo kala kenjok menta syaka sngi ka basau ha ka baki pai ba kila pahara ya ke Surok barok shiski shimit kani kajing yakhi kala bu jing ya ka lei kawan jong pai ba ki batmu ban lek cheki Jylla ba per jong ka than chitei lamingi kum syaka Jylla Assam Mizoram Tripura Manipur Haga arfoi tarik Jylliew arjar arfsau ka Additional District Magistrate jongga East Jaintia Hills District ka kong JU Kharpuri kala hiar sesdong umkyang bani kendo yaki nong yalam jongga Joint Action Committee ban kentu yaki naga benta ban wengno ya kajing pakhang surok kaba klembuk por nrei kinong yalam ka committee kila kentai mardor da kaba ong Katba ka National Highways Authority of India kampat laban marmot pun bahaya ke Surab naduk ke Sinong Tongseng syaduk Malidor ke jing pakhang ya ke Surab kandang yai beteng. Chairman ke Managing Director jongga Meghalaya Energy Corporation Limited Sanjay Goyal ula pentip bahadin bala dep ban marmot ya ke jingking umyam on perking no ya ki kali he ke baju kit jingkit palat ya ke jingkia ke bak sarkar kalabu bat kin bu ru daka CCTV kamera ban lap ya ki bapenken ya ke ni ke hukum ka New Trap National Youth Front Southern Border Area kala takrain ting ya ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam daga National People's Party halor ke jingsni usya bapalat jong ke surong naduk wailoi terter syaduk ke Sinong umpung President jong ke seng ubak kelang thong ni ula ong kinong jong kai ki batmu ban nek kai syaki thain mausan ramru ki hab ban phai din no nagadau ke jingsni palat ke surong Kaseng New Trap Youth Council Mauthat Raishan Circle kalau dawa baka bang nong kendong kadai ban penbiang ye ki nong trai hagani ka bang nomor baki pai ba ki jenjar bha habaki wandon kam hagani ka bang nagadau ka jingduna palat ki nong trai ka North Liberty Higher Secondary School Jowai kala penkup burom ya barok ki kena school ki pelepas bah haga examen SSLC but HSSLC Arts but Science stream jong news nem arjar arpsau
Hakajing yalang pun Khubor la sakhilang dau Director Administration ke Meghalaya Board of School Education Shillong uba McDonald Marbanyang uba lalong kum Kongsan ke Sub Inspector of Schools West Giant Hills District ke Kong Kylleng do ke balalong kum ke Sembut Kongsan u Principal ke School uba Richard B. Uria ki kimi ki kpa ki nohikai ki khina school bat kiwi ka lum keruang dorbasnong niam tre committee haka arpau tre Jylliew arjar arpsau kalapun Khubor ya ki reorang ba ka dorbasnong ki balaya rap kulut mensiem bat kersan haka por be deng klam kani gejing pun Khubor ya kini ki reorang ba kalong ban penpau gejing sungu buram ya ki bat kalong ru kadak ban sa jing mau ya ka ke bakilale na ka benta ka buram utre ki rot ha ki susngi le yau jong ka chat niam be deng klam Kiriu jing ruai jong ka West Giant Hills District kila wan lang hakaju karansan ban rakhi ya ka World Music Day haka arpui tarik Jylliew arjar arpsau ha District Library Auditorium mentong jawai ya kani gejing rakhi la penyai da ka office jong Deputy Commissioner rengkat gejing trailang bar ka District Society for Arts and Culture West Giant Hills District mendapat tung ini pai sikimat Khubor na Kylleng keri Kasor kar pedeng kalau pentip bakala dep bantau ya ka high level committee kapan klik dau klik do barem jong ka ISRO uke Radha Krishnan bat kane ka committee kan pha ya kijing ai jing mut jong ka kumnu khnang baka National Testing Agency kan la ban penyat baik ya ki exam jong ka NEET bat ki wei pat ki examen kane ka committee kan pha ya ka kai pot jong ka hapo arbnai Kidon bongut kiriu sempang kepada kidikot jongkani ke komiti. Ka Jylla Mizoram kan sedang ban pentre kamno ya ki laiteli ki ain thmai nado ka shitarik unaitung. Katanat kampoyeng jong ka sarkar kala pentip balade penbit penbiang nadong syadong ban pentre kamno ya ka Bharatiya Nyaya Sanhita Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita bat ka Bharatiya Shaksha Andhiniyam. Kini ki ain thmai ki degi bami bujli haka jaka joka Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, but Indian Evidence Act. Ki don hadu siajar saus pak handai pongut ki pulit jongka Mizoram ki balayo jing hikai kumno ban pentrekam ya kini ki ain. Hadien bakalami ka huri hura na ka jing light tu ka jing keli jongka exam NEET but ka UGC NET. Ka sarkar pedeng kalau penmi jing penmena ban pentrekam no ia ka Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024 kani ka ain kan trekam no mardor kino ki papen kenya kani ka ain kinhap ban syong patok amduna ya ka laisnem laru ban penjelan sya ka sansnem klem jamin harangkat ka kuna ka basipho lak tingka lada lap lele bagi balik tu kidai ki officer ki bapenya ya ka exam kinhap syong patok amdunai ka sansnem rengkat ka kuna ka basiklor tengka. Menteri rangba ka Mizoram ulal du homa ulalek bania kenduk ya ki babun ngut ki menteri sarkar pedeng bania keren ya ki babun ki mat ki baka Mizoram ka don kam ya ka jingarap jong ka sarkar pedeng kam tam ha ka bayadai bat ka roy ka par la senran lang yo menteri rangba dau MP ka Mizoram. Kaseng Kongres kala penlong jing ki ha Kylleng gi Jylla jong thain chtai lamingi ban penpau ka jing persya halor ka jing light tu ki jing keli jong ka NEET but UGC NET kala dawaru bo menteri katanat puli puthi Dharmendra Pradhan udai ban resign no but dai ban penshitam ru ya ki sipai Border Security Force jong ka South Bengal Frontier kila siap ya ki nong khayi mesi be ain ha khapur jong ka West Bengal but ka Bangladesh ki BSF kila kam bagi hapan siap namar bagi nong khayi tu kitmu penban ban hiartma kala ya ki BSF dagi white haduk menta kimpat ajing tip setia kat nungut ki bayap negi bamensau hagani ki jingja mentapan ngini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei Menteri Rangba do ka India Narendra Modi ula pediang buram ya ka Menteri Rangba do ka Bangladesh ka Sheikh Hasina Harashtrapati Bhavan kani gadai kesin ke baar baka Hasina kan wan sya India mentau bena Jylliew. Kesin banengkong baka wan gadai hagapor bau Modi bamsmai ku Menteri Rambado ke India. Hadin balami na Rashtrapati Bhavan ka Hasina kala lek bu sentio hau matdur jong Mahatma Gandhi ubadan Harashkhat.
Kajing yap brio harafa nakadaw kajing ter bom jangka Israel kalak kiu syaka Arab sangun kat bagi bamensau pat kidon san pongut. Ka Palestine kala kambak sipai Israel kila ter bom hakjaka basa ki brio ki bala pet krat nala yeng lesen. Ka United States of America kala tek kendon ya bongut kinong penya jangka Kaspersky ka badai ga antivirus software ka bala shna Russia. Shwaya kini ka US kala khang bat omsha shu ban penya yo ya ka Kaspersky ha America da ka bakno ba lengba kani ka software ka Russia ka lum ya ki babun ki jingtip shapang ka America. Khubor sarkar jangka Morocco kila pentip baki don arpungut kinong Morocco ki bala yap ha ka jinglek pilgrim jangki sha Mecca Saudi Arabia. Kila pentip babaro kidon lai pesau hajar ngut kinong Morocco ki bala lek sha Mecca bat kani gadai ka sin ke benengkong bakin don ki bayap hadu arpungut. Kajing yap jang ki babun ba ki brio ki bala sha Mecca gadai na kajing shit palat kasni. Hakatayo gabanwan ka Ukraine kania krenno bat ka European Union nak bentaban penrung dekat no ya ka Ukraine hapo ka kenhon kiri Europe. Ka Ukraine kalau terwaban long dekat hapo ka EU nado usnam arjar arpuar henrei kani ka kam kalau susah teng. Presiden jangka Russia Vladimir Putin ula pentip baka Russia kalau pen krek ban klain shushu yaki nuklear jangka namar baki babon kiri menta kila biang ha jing klain ki nuklear jangki bat ka Russia ka kwa bakan khamtam yaki weipat. Presiden barim ka United States of America Donald Trump ula kular balada usyajit biang kum presiden ka Amerika penyo green card ya ki samla pule ki banabari ki bala pendep ya ki jing pule jongki ha Amerika. Lada kani ke jing kular Trump ka urlong ki ban khamantoi bah ki dei samla pule na India namar bah Amerika ki babontam ki samla pule ki banabari ki dei na India. Sangot kisipai jangka Pakistan kila yap nakadaw kajing syahiartma hagile no ha Khaibar Pakhtunkhwa province. Kisipai kila yatu bakile no kila yo ban bu bom haga kali jong kisipai. Hadu menta kampat don kano ka kenhun ka bakam ya kani kajing le. Kitu kilong kimat Khublei.